Dobar dan, lijepi pozdrav svima još jednom danas, a posebno onima koji nam se i prvi put pridružuju na tjednu besplatnih webinara ove godine u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra. Mi upravo krećemo s trećim u nizu webinara i ovoga puta to je iz područja leadershipa. Za one koji me još nisu upoznali, ja sam Irena Vdović, voditeljica centra. Veliki dio vas je bio i jučer i danas na prvom modulu, ali još niste imali priliku upoznati Dunju Firšt, našu današnju predavačicu, stručnjakinju s bogatim iskustvom iz područja upravljanja ljudskim potencijalima, top menadžericu koja evo svoja iskustva prenosi na našem mini MBA Management Skills programu na modulu Empowerment and Personal Effectiveness, menadžerske strategije za rješavanje stresa te motivacije tima i time management. Inače, taj program provodimo uživo u Zagrebu, a Dunja je i certificirani coach, pa ukoliko ste zainteresirani za tu uslugu, slobodno nam se javite u Mirakul, pa ćemo organizirati sastanak s Dunjom i po tom pitanju. A ajmo se mi vratiti na današnji webinar. Naslov webinara je kako upravljati sobom za veći uspjeh tima. Velik je interes za ovu temu, evo vas je više od 230 se prijavilo, vidim vas ovdje, približavamo se i prelazimo brojku 100 i upravo iz tog razloga što vas je puno, a i format edukacije je kratak, vaša pitanja i komentare ću vas zamoliti da stavite u chat. Pa na kraju, evo koliko ćemo uspjeti, ćemo i prokomentirati i odgovoriti na vaša pitanja. Također, evo moram dati informaciju da se webinar snima i bit će kasnije na našem YouTube kanalu i moći ćete ga i naknadno pogledati. Inače, o Dunji više informacija kao i o svim programima Mirakul Edukacijskog centra možete pogledati na www.mirakul.hr, našoj web stranici i na našim društvenim mrežama. Dunja, možemo krenuti, red je na vama. Super, hvala. Ovako, pozdrav svima s moje strane. Evo danas ćemo se družiti kroz nekih pola sata gdje ću vas ja nastojati uvesti u temu zašto je važno na prvom mjestu upravljati učinkovito samim sobom da bismo onda bili sposobni uspješno upravljati timom. Naravno, sva pitanja, kao što je rekla Irena, možete postaviti u chatu pa ćemo ih odgovoriti. Ono sve što stignemo ćemo odgovoriti na kraju. Ok, meni sad ne ide listanje. Ne znam zašto mi se ne pomiču slajdovi. Evo ga, nešto malo je zaštekalo. Evo, za početak bi imala jedno pitanje da, naravno, nećemo sad, tu prevelika smo grupa da možemo imati interakciju, ali bih vas pozvala da promislite i zapitate se ko je neki uzor po pitanju leadership stila, upravljačkih vještina za vas i zašto. Znači, zašto vas neka osoba inspirira, koje su to osobine, koje su to vještine, koje ta osoba ima. Čisto malo da promislite o tome. Ko vam je znači uzor? Što se tiče razvoja, ja sam prije dosta godina naučila na jednoj edukaciji da su ova 3 koraka zapravo u osobnom razvoju ključna i zaista ih od tada primjenjujem i radim sa svojim polaznicima i imaju zaista jako smisla. Naime, prvi korak na putu razvoja je osvijestiti kod sebe svoje jake strane i svoja područja za razvoj. Tek kada osvijestimo gdje smo jaki, a gdje možemo još unaprijediti svoje vještine, možemo onda to prihvatiti i promisliti kako ćemo krenuti u onu akciju, napraviti neki akcijski plan i pokrenuti konkretne korake da se pokrenemo u pravcu promjene. Ono što je kod promjene jako bitno je, trebate znati da promjene nisu nam uvijek ugodne, promjene uvijek sa sobom donose neke izazove, međutim promjene donose i mogućnosti. Drugim riječima, bez izlaska iz zone ugode, znači da napravimo neki iskorak, da isprobamo nešto novo, pa čak i doživimo neko izazovno ili moguće neugodno iskustvo, iz toga se uči, kroz to se razvijamo i tek tako možemo doći zapravo na neku onu novu stepenicu osobnog razvoja. Ja uvijek kad radim sa pojedincima ili sa grupama govorim da u bilo kojem radu na sebi prvo moramo osvijestiti da je bitno krenuti od sebe. Znači svaka naša riječ, svaki naš postupak, izgradnja odnosa, svako naše ulaganje, pročitanje knjiga, edukacija ili konverzacija sa nekim kolegom je zapravo ulaganje u nas same i preuzimanje neke osobne odgovornosti da si osvijestimo, ok, nema smisla govoriti
ne znam, imate konflikt sa šefom i onda govorite joj, moj šef je ovakav i onakav i svu odgovornost valite na tu drugu stranu, a da pri tome ne uzmete ogledalo i ne pogledate sami sebe i ne vidite koji su zapravo mogućnosti na vašoj strani, da vi neke stvari uvidite kod sebe i da promijenite. Jer ono što je ključno u odnosima je da kada se fokusiramo na drugu stranu i prebacujemo krivicu na drugu stranu, mi zapravo sebi umanjujemo svaku mogućnost da možemo nešto postići, jer tek kada krenemo od sebe i kad se kažemo ok, imala sam sad jednu konfliktnu situaciju, što se tu dogodilo, kako sam se ja ponašala, kako sam ja postupila, kako sam ja reagirala, jesam li konstruktivno komunicirala, jesam li bila pozitivno asertivna, o svemu tome ovisi ishod te situacije. I kada zapravo krenete pilu na tu stranu da uvijek i baš uvijek i u privatnim odnosima i u poslovnim odnosima krenete od sebe, tu ćete dobiti jedan moćan alat promjene i vidjet ćete da ćete moći pravovremeno reagirati na stvari. Što se tiče reakcije, dobro je osvijestiti dvije stvari. Postoji oko nas gomila situacija, gomila ljudi, odnosa na koje mi zapravo ne možemo utjecati. Znači, to su neke stvari izvan našeg lokusa kontrole, o kojima mi možemo razmišljati, koje možemo komentirati, koje nas vrlo često jako frustriraju. Međutim, kad si osvijestimo da kad se fokusiramo na sve ono na što ne možemo utjecati, ne možemo mijenjati, da nam to zapravo uzima ogromnu energiju i miče nam fokus sa onog ključnog, onda imate veliku priliku ako si osvijestite da zapravo postoji taj jedan manji krug zone na koju možete utjecati, znači to su ljudi na koje možete utjecati, to su situacije na koje možete utjecati i dati svoj konkretan doprinos. Kada se fokusirate na to, znači na taj manji krug, ali na krug vaše moći i utjecaja, tu će se onda isto tako stvari mijenjati. Prema tome, nemojte trošiti energiju na ono što je van vaše zone kontrole, nego se usmjerite na ono na što možete utjecati. Povjerenje je po meni jedna jako važna stvar u međusobnim odnosima i ako upravljate bilo kojim timom, ali ako ste član nekog tima, zapravo onaj neki temelj i baza za vašu konstruktivnu suradnju je povjerenje. Jer povjerenje je kao, recimo sad ako si zamislite jedno stablo koje ima veliku krošnju koja se vidi vani, iznad zemlje, znači ta krošnja su razna ponašanja, stil komunikacije, stil izgradnje odnosa, sve ono što se vidi na van. Međutim, ono što je u korijenu i ono što daje i hranu i vodu i hranjive tvari, su ti korijeni i to je zapravo povjerenje. Povjerenje je zaista jedna čvrsta baza za izgradnju svakog odnosa. I sad postoje neke zanimljive stvari. Ako gradite visoko povjerenje, kako ćete graditi visoko povjerenje? Tako da imate svoju osobnu autentičnost i da zaista držite do svoje riječi, da držite do svojih obećanja i da transparentno komunicirate i da ne iznevjerite na neki način drugu stranu. Znači, to visoko povjerenje će davati i visoku efikasnost, a iz toga onda dolaze i niži troškovi. Zašto? Zato što kada jedan tim, odnosno kada to kreće od rukovodeće osobe, gradi povjerenje, pa potakne svoje zaposlenike u timu da oni izgrađuju svoje odnose na povjerenju, tu će se onda desiti i efikasnost u radu, bit će im lakše komunicirati, bit će im lakše surađivati, bit će uspješni. I stoga apsolutno nastoje niži troškovi jer će biti niža fluktuacija i sva ona ulaganja će biti pozitivna ulaganja, a ne ulaganja da se ispune neke rupe, znači prilikom odlaska zaposlenika. S druge strane, kada imamo nisko povjerenje, tu dolazi onda i niska efikasnost i tu vam onda nastaju visoki troškovi zato što jednostavno fluktuacija, ljudi odlaze, trebate naći nove, trebate ih hodati, to je onda jedan začarani krug u koji kad se ulovite i kada se o nekoj kompaniji ili o nekom timu unutar kompanije pročuje glas da su tamo odnosi loši, teško ćete doći do kvalitetnih ljudi i onda taj jedan negativni začarani krug se stalno vrti. Sad, za izgradnju povjerenja, pogotovo kada krenemo od sebe i kada želimo izgraditi svoju neku osobnu autentičnost,
i izgraditi sebe kao voditelja ili rukovoditelja, bitne su dvije stvari. Jedno je karakter, drugo su kompetencije. Šta je karakter? Karakter su naše osobne vrijednosti, naša ponašanja, stil komunikacije, izgradnje odnosa, transparentnost i izgradnja fair odnosa, a s druge strane su naše kompetencije, i one stručne i one leadership ili rukovoditeljske kompetencije. I onda kada imamo i taj karakter i kada imamo kompetencije, iz toga vam onda nastaje kredibilitet i povjerenje. I jednostavno kada ljudi koji su na rukovodećim pozicijama upravljaju timom na način da grade i svoj karakter i kompetencije na najbolji mogući način. Naravno, ne postoji nikad savršeno i niko nije savršen i svako i ko se jako trudi može napraviti neki pogrešan korak, međutim bitno je onda stati, pogledati, priznati svoju pogrešku i nastojati to ispraviti i otvoreno o tome komunicirati. Znači o greškama, o pogreškama, o propustima ili o nekim nerazumijevanjima se uvijek treba otvoreno komunicirati. I jednostavno kada voditelj gradi svoj leadership stil na ovim temeljima, obično će se desiti da će zaposlenici njega pratiti i da će ili nju i da će zaposlenici htjeti dati svoj pozitivan doprinos, jer jednostavno znate kada vam neko udari jedan pozitivan temelj i pokaže vam na koji način se može i komunicirati i surađivati i držati u svoje riječi, ljudi onda to prate jer imaju ispred sebe jedan pozitivan primjer i to onda zaista urodi svojim plodom. Po meni imamo 4 imperativa pravog lidera, a to su, prvo je inspirirati povjerenjem, kao što sam rekla, za mene je zaista povjerenje baza apsolutno, za to da mi sebe izgradimo svoj kredibilitet kao lidera, da se zna tko smo mi, što komuniciramo, kako komuniciramo, što nam je važno i da to onda spuštamo na svoj tim. Druga važna stvar je za izgradnju kredibiliteta i imperativa pravog lidera je dati jasnoću i svrhu. Znači, bitno je da naši ljudi razumiju zašto nešto rade. Znači, zašto rade na nekom projektu, zašto sad mijenjamo pravac, zašto uvodimo neke nove procese, zašto uvodimo neke neugodne promjene. Puno lakše će ljudi prihvatiti ako im objasnite zašto. Pa onda kada im objasnite zašto, onda im treba dati smjernicu što treba raditi. Znači treba kreirati i definirati sisteme, ocrtati projekt, kako će se raditi procesi, kako se obavlja posao i pri tome biti transparentan, znači dati onaj što. I onda kako ćemo sve to povezati je pružati priliku ljudima, razvijati potencijale i pružati mogućnost, dati odgovornost da ljudi se uhvate u koštac sa izazovima i sa tim poslom, procesima i projektima i da tu daju svoj doprinos. Znači, kada imate ova 4 imperativa koja nastojite maksimalno primjenjivati u praksi, to će biti onda jedna jako dobra baza za to da pokrenete angažiranost svog tima. Šta znači angažiranost tima? To znači da potaknete svoje zaposlenike da oni žele dati svoj doprinos, da žele zajedno s vama ići i kroz one zahtjevne situacije i da žele s vama slaviti uspjehe i da žele zaista dati svoj doprinos, a ne da rade, znate, preko volje i da im se baš ne da i rade samo zato što im je neko rekao ili samo zato što ih neko gleda. Meni vam je jako inspirativan primjer jednog lidera koji se zvao Herb Kelleher. On je bio CEO Southwest Airlinesa tamo negdje u 70. 80. godinama, koji je preuzeo tu aviokompaniju, niskobudžetnu aviokompaniju u jako lošem stanju i odlučio je da će transformirati kompaniju jedino na način zapravo da pokrene pozitivne promjene u kulturi. On vam je svojim ljudima dao apsolutnu slobodu da kreiraju razne procese, da daju svoje prijedloge, da ih zaista realiziraju, pa mi je tako, ne znam, svaki avion mogao odlučiti na koji način će pozdravljati putnike. Recimo, neki su repali, neki su pjevali, neki su dijelili, ne znam, bombone, zezali se, stvarno radili su to na razne načine i rekao je, i on je, kako je provodio zaista taj konkretan proces promjene kulture, imate na YouTube-u, možete pronaći njegove govore, on je jedan pravi onaj teksašanin,
onako s kaubojskim šeširom i kaubojkama, ali je vrlo inspirativan kako on promišlja o ljudima. I on nam je rekao jednu moćnu rečenicu da je kultura način kako posao radimo kada nas nitko ne gleda. Znači, za mene on je pravi lider osoba koja uspije postići svojim timom da ljudi znaju koje su njihove odgovornosti, da znaju tko, zašto, što i kako, i da lider ne mora biti neko ko im puše za vratom i ko kontrolira svaki dan jeste ovo, zašto niste ovo, koji mora stalno pitati, nego jednostavno da su podijeljene odgovornosti i da ljudi rade bez da ih se mora stalno nadgledati. Uspješni timovi su uvijek izvor profesionalnog, osobnog i zadovoljstva i podrške inspiracije. U uspješnim timovima se dijeli i pozitiva, dijele se i na zajednički način donose odluke što će poduzeti da bi uspjeli realizirati ono što je pred njima. A neuspješni timovi su oni koji se iscrpljuju jer dovode u pitanje puno stvari i zapravo u svom najgorem izdanju jedan tim može biti izvor brige, frustracije i nepoverenja, dok s druge strane u ovom zelenom krugu on može biti izvor pozitive, uspjeha i zapravo razvoja i rasta. Znači sad možete odabrati gdje bi željeli staviti svoj fokus, na ovaj crveni dio ili na zeleni dio. Po meni svakako se treba fokusirati na zeleni dio, ali ono što uvijek naglašavam kada radim i sa pojedincima i sa grupama je da ne možemo mi tražiti od svojih ljudi puno toga što mi sami ne pokazujemo i ne demonstriramo u praksi. Znači, opet se vraćam na ono i željela bi da zaista sa sobom ponesete rečenicu kreni od sebe. Znači, kreni od sebe i prvo ti pokaži, vodi svojim primjerom, walk the talk i onda ćete ljudi pratiti. Dakle, na prvom koraku je, kao što i naziv naše ove edukacije, je upravljanje samim sobom. Znači, na koji način ja promišljam o sebi, detektiram kod sebe područja za razvoj. Recimo, na mojim radionicama osobnog razvoja uvijek krećemo sa upitnikom o samorefleksiji ili osobnom SWOT analizom. To je jedan obrazac na nekoliko stranica gdje vas ja provedem da vi spoznate kod sebe kao da napravite jednu osobnu SWOT analizu, koje su vaše mogućnosti, prijetnje, plusevi i minusi, da biste si osvijestili u čemu ste jaki, a u čemu imate prostora za razvoj i onda iz toga se zapravo radi neki osobni plan razvoja. Znači, na prvom mjestu prvo posloži sebe da bi onda mogao uspješno upravljati drugima. Znači, jedno bez drugoga ne ide. Ne mogu ja biti neposložena, kaotična, loše komunicirati, biti nekorektna prema drugima, a očekivati od drugih da budu drugačiji. Znači, to jednostavno ne ide. Zaista taj walk the talk mora biti postavljen na dobrim temeljima. Iz toga što upravljam sobom, pa onda posljedično upravljam drugima, dolaze rezultati i dolazi uspješno nošenje sa promjenama, a iz toga onda dolazi timska kultura koja ima dobre korijene postavljene u zemlji i da taj dio dobro funkcionira. Znači da nam komunikacija funkcionira, da imamo uspostavljene timske rituale, znači da se zna kad imamo sastanke, koja su nam pravila na sastancima, pružamo li dovoljno povratne informacije, znamo li prihvatiti povratnu informaciju, znamo li dati konstruktivnu kritiku, potičemo li razvoj i tako dalje i tako dalje. Tu ima jako puno stvari o kojima ćemo naravno razgovarati na samoj radionici. Ovo je jedan moćan citat koje je istraživanje Stanford Research Instituta koji je rekao da 12% uspješnog upravljanja je zapravo neko stručno znanje i kompetencije, a 88% je zapravo ophođenje s ljudima na ispravan način. Znači, možete vi znati jako puno teorije, pročitati puno knjiga, puno edukacije, međutim, ako te vještine ne brusite i ne primjenjujete u praksi, jednostavno onda odnosi neće funkcionirati. I ono što je zašto i postoje ovako radionice i zašto ljudi idu na coaching i na razne razvojne programe. Znači, svaki čovjek je zapravo individua za sebe i svi smo jako različiti i vještina komunikacije je znati se prilagoditi i znati procijeniti koji komunikacijski stil primijeniti sa nekom osobom i isto tako koji leadership, odnosno stil upravljanja primijeniti sa kojom osobom u svom timu ili sa druge strane stola.
I u tome vam je zapravo ključ, znači ophođenje s ljudima na ispravan način, to je ono što čini razliku i zato i postoji ova i neke druge edukacije da vam u tome pomognu. I evo, idemo polako prema kraju. Uz ono što sam vam više puta ponovila, kreni od sebe. Drugi citat koji jako volim često koristiti je da tamo gdje stavite fokus to raste. Što znači da ako se vi sad fokusirate na razvoj svojih osobnih kompetencija, to će vam biti nešto što vam je primarno i jednostavno nema šanse ako stavite fokus na to da se tu neće desiti neke pozitivne promjene. Što se tiče ove radionice, imamo dva fokusa. To je prvo self-leadership, znači kreni od sebe, pokreni svoju osobnu transformaciju prema pozitivnom mindsetu, produktivnom i usklađenijem poslovnom i privatnom životu i tu onda izrađujemo individualni akcijski plan koji dovodi do promjena u osobnom razvoju. To je taj self-leadership. Druga domena je nakon self-leadershipa team leadership gdje pokrećemo timsku transformaciju implementacijom raznih principa koje primjenjujete u radnoj okolini, razne interpersonalne aktivnosti da bi se pokrenuo timski tranzicijski akcijski plan. Znači radimo individualni akcijski plan i isto tako radimo i timski tranzicijski akcijski plan. Eto, to bi bilo ukratko vezano uz osobni razvoj i razvoj leadership vještina za osobnu i timsku efikasnost. I evo, ja sad stojim na raspolaganju za vaša pitanja. Odlično, Dunja, evo puno hvala, vrlo zanimljivo, inspirativno i zanimljiv primjere koje ste podijelili s nama. Naravno, evo imamo vremena za vaša pitanja i vaše komentare, slobodno tipkovnice pod ruke i pišite nam. Ako vas zanima nešto više o temi self-leadershipa ili team leadershipa. Dok nam vi pišete, ja ću iskoristiti priliku i još jedanput vas pozvati na našu web stranicu www.miracle.hr i uputiti vas na programe koji su usmjereni na razvoj management i leadership skills, također i na executive leadership koji su evo u sklopu našeg programa u jesenskoj šemi edukacije. Dunja je na jednoj od tih edukacija također predavačica. Vi svi koji ste se prijavili na bilo koji od webinara u sklopu tjedna besplatnih webinara ostvarujete i popust od 15% na redovnu cijenu programa. Tako da evo svakako malo pogledajte što ima na našem webu i što vam je interesantno, javite se i ostvarite svoj popust. Uz web stranicu naravno volimo vas uputiti na naše društvene mreže, na LinkedInu, Facebooku smo dosta aktivni kao i na Instagramu, provjerite što se nudi od edukacijskih sadržaja i na našem YouTube kanalu. Evo Anita nam se javlja u chat i pita za preporuku za literaturu. Pa Dunja, evo na ovu temu ili na ostale teme, što bi mogli preporučiti našim polaznicima danas? Mm-hmm. Pa evo, znači što se tiče video sadržaja, pogledajte govore od Herba Kellehera, stvarno je zanimljiv i inspirativan. A drugu osobu koju bih htjela preporučiti, koja je moguće mnogima od vas i poznata, jer vrlo je poznata u ovom svijetu bavljenja leadershipom, osobnim razvojem, je Simon Sinek. Znači svatko ko nije pročitao njegovu knjigu Start with Why, koju sam ja isto spominjala s kad sam imala onaj slajd sa što, kako, zašto i što, on je napravio tu teoriju Golden Circle gdje govori o tome da zapravo u svemu što radimo trebamo imati svrhu, taj zašto, neki cilj, višu svrhu i onda će se stvari posložiti na pravi način i na taj način možete pristupiti poslovanju, upravljanju sobom, upravljanju timovima. Evo, to bi zaista preporučila. Super, izvrsno. Evo, ja vam naravno preporučujem i da nam se priključite na ovoj temi koju Dunja puno dublje ulazi na našem programu i svakako bih voljela još naglasiti da programe vezane uz management i leadership provodimo i uživo, ali i online. Ako vam je nezgodno doći do Zagreba, naravno postoje i online varijante, to sve možete vidjeti na našem webu. Ako imamo još pitanja ili komentara, evo slobodno nam se javite u chat, a ja ću i zamoliti svoje kolege da stave u chat i poveznicu na našu feedback
formu i vas ću zamoliti da nam date svoje viđenje ove edukacije, neke komentare, treba vam 30 sekundi, a nama puno znači. Evo ga, u chatu se nalazi poveznica i pozivam vas da i ostatak tjedna budete s nama na webinarima. Evo sutra su nam na redu teme iz automatizacije poslovanja i iz prodaje sa naglaskom na digitalnim alatima. Dunja, evo hvala vam još jedanput na ovoj temi. Zahvaljujem se i svima vama na sudjelovanju i lijepo vas pozdravljam. Pozdrav svima, hvala.